Da li je vama ovo smešno? Zvezdan Slavnić je jedna od glavnih tema kako u zadruzi, tako i na društvenim mrežama van realitija. Dok jedna emisija ne može da prođe, a da obezbeđenje ne izvodi Slavnić iz Bele kuće, te je meta raznih osuda zbog svog ponašanja prema Ani Ćurčić i Anđeli Đuričić, gledaoci su napravili video koji je više duhovito karaktera. Iako loš lik u zadruzi, Slavnić ima veliku podršku, kako svoju, tako i podršku ljudi koji ne podržavaju Anu Ćurčić. Sada se na društvenim mrežama deli snimak gde gledaoci smevaju Zvezdana zbog njegove čuvene rečenice, kako se zove, usled razgovora sa bilo kim. Tako više navrata možemo čuti da Zvezdan dok razgovara sa zadrugarima neretko ubaci kako se zove u svoje izlaganje, što je bila tema ovog snimka koje se masovno deli u društvenim mrežama, kada je Slavnić više od 10 puta izgovorio kako se zove u razgovoru za crnim stolom. Budući da su jako teške teme pokrenute u zadruzi u nasilju spoljnog sveta, u čemu svakodnevno Ana Ćurčić iznosi detalji optužbe na račun Slavnića, jedan ovakav video je definitivno osveženje. Možete ga pronaći na Instagram profilu samo.realno6.